Mai gugoi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betun roi nei la mai thon riu dare asai March tarik padai kum singnai na tri na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king insap the call. Infal March tarik kathum Kukijo Community Nun Committee on Tribal Unity Resigna Tri na kanai tak my Remembrance Day Martyr Cemetery Faizang Sadard Hills Kangpupi District kau tat kai kan thei mi tuang ting mik hai Kukijo mai tat rai kan menun da ning tau mai suna tat kai kan tuangi Remembrance Day kau hai Kuki Women Organization for Human Rights Rini Manipur donglat lu khaurui kabiu kan mai nun ta in khalo khang humanitarian initiatives face pangu tang mai suna lon sukan thi Manipur donglat lu khaurui ma kan mai nun ta ning tau mai suna Kangpupi District khau dukan nun business suba mai private institution kani educational establishment goi in bang kani Remembrance Day ngak mai tang public consultative meeting ni tat kai kani mi khau tai Kuki jo mai nun roi tabui chiak tat kudat kho chu tu mai ka phian gai kani meeting khau tai COTU General Secretary Lammin Lun Singsit Rui Kuki jo mai nun rui kuk mai ariu kan mai koi tuang inchum mai la zan sulauni na de kumna mi lam khau hai Kuki jo mai nun rui rai na bam nu magi tu na sakani COTU General Secretary the separate administration demand tong 8-point declaration kau indau kani 8-point declaration khau tai Kuki jo mai koi khang separate administration hai ti lau maksan in thak mang na tan pat bampani de kumna demand hai in phang maksan compromise khani surrender sulagi Kuki jo areas kau pre movement hai Kuki jo community khang chakwang sunu mai resolution ti lau maksan nu lau ni tong ram mi separate administration khangri Kuki jo mai goi re protest kani democratic agitation azu tat kaina demand subampani thau ku mai charai re government ta induang na kara na tong interest kau tan subam tong nai thai kamai tai Kuki jo mai ta zone 2 mai ye tu na lapani Manipur governor re separate administration lam khau sakan mai lat bam tai la handat ni nai arambai tangle ta induang na Kuki jo mai nun ta sinbin ni tu mai thu nu mage Kuki jo volunteers nun ta nim nu mage nim tong nai thai district commissioner khani superintendent of police rekarit la ni nai government re Kuki jo political issue ta thau sulau magna chu sang mai gwang ni mai san khau tan gu tuang nai thai government tong tan goi ta boycott supani de legislator ka zaw mai union territory tai na khang de Kuki jo mai ri ka hau mai mi tai non negotiable de kumna compromise sukhang room ma gi to na point ta chat declaration khautai hi kane Infal March tarik kathum Manipur Cybercrime Unit Re High School Living Certificate Examination kum singnai nu tri na pungtung Social Science Question Paper Leak sumai khau ka zaw mai ganai ta nim kanthi kanai ta Manipur Prevention of Malpractices in High School Living Certificates and Higher Secondary Examination Act kum singnai nu tri na padai IPC khani Cybercrime Act bang khau nim kan tongi mi tong question paper de February tarik tri na pung nong release su kan tongi ka khoi nai mai ganai ta nim kan mai tai Controller of Examination Board of Secondary Education Manipur re complaint lot sulau kan mai tang ri ye Superintendent of Police Cybercrime tong press release hilaina question paper leak sukan melam khau Cybercrime Police Station khau case registered sulau kan thi cham thailaina question paper dai Little Star English Higher Secondary School how kha khau ri leak suka hau kan chongi tuna sakani question leak sukan me khau primary suspect dai Samadram Megha Chandra Singh social science teacher and assistant officer in charge examination center kani Yoman Ranjit Singh suna sakani kanai ta kazinai me legal procedure hailoi metang Saturday nung tai nim kan chongi tumna kanai to mobile phone ni police rate nim kani tuna sakani Prevention of Malpractices in High School Living Certificates and Higher Secondary Examination Act kum singnai na tri na padai thilaina question paper hai phung kalu khore printing bam khau hamit hai evaluation gan khore leak sutuang nai thai ka khoi nai minun ta tingkom pung khore tingkom ru ngan kangkai khawlau puni kumna fine hai dangka la gru khore crore ru ngan ti khapni tuna sakane Infal March tarik kathum Council of Higher Secondary Education Manipur Roi Langmai Higher Secondary School Living Certificate Examination kum singnai na tri na pung tong physics question paper March tarik kathum Monday khau leak sukanthi Students Union of Kanglaikak Manipur tuang General Secretary Resa indau kan me thelaina physics question paper da exam tat kai mak me khau risk social media platform khau ku kani tuna sakani mi da khau SUK leader Rikazi nai me authority nun khau mi tuang lam hai investigate tat kaina ka khoi nai minun ru khau tan mai action la lau khang demand sukane gwangni megan khau mi ko metan hai tan dat mak khang authority nun retan sin thau launi na de tuna appeal sukani Question paper leak sukan mai tai COSM tuang class 12 exam February tarik ru na chanai nung rui ka hau na tat kai bam khawi
asai kum class 12 exam ko hai state tuang examination center phai khadru na kanai ko in some not ching suina secure rikchuruk ngapung ro exam ko hai ka za bom tongi question paper leak sukan milam ko state cybercrime police station ko complaint file sulau kan thi kum na investigation hai tatkai khang subam thi kum na authority thelaina paper leak sumai ko ka za mainun ta nimna dandi tipni dei tuna sakane Infal March Tari Kathum. Union Home Minister Amit Shah ri Manipur Security Lam Khau Review Meeting that kaina la laukan may lading goita. Association of Maitais in the Americas ri Machuangi tuna sakani. AME tong statement khau National Highways koi free movement naidat khang sian alat metia khau. Kakha tadba may goita nim khang Indo-Myanmar border fencing katumna. Tan kai khang Drug Trade Network goi sumut kai khang Amit Shah ri lalau kan mai lading ta nai la mai indaw na mi tuang tan goi hai rui Manipur khau ka lulung kum na chu sang mai nai da ni mi khau inthuk mai step pang thei tu na sakani mi da khau AMA rui Manipur khau bansin pangsin sin bam mai hai ti in thak lo khang sang hoi kani Manipur khau alat mi chia khau bansin sin bam gai me khau rui Manipur khau lat lu hai pat kan chongi kum na Manipur khau law and order guided khang bansin nun hai thing khang nai thi tu na sakani mi lung khau arambai tangle rini Amit Shah directives da Riulau na March tarik da chat khori National Highway kanai khau free movement denied khang kani border fencing katum na tatkai khang sakan me ta nai la me indau kane mi tuang tan tan pat mai gan khau su ka tuang mai nun ta tan mai action la thau puni to the Union Home Minister ri sa indau kan chonge New Delhi March tarik kathum Haryana Police ri March tarik kathum Monday khau sa indau kan mei thailaina Congress worker Himani Narwal da suluaina Rotak Highway dang khau suitcase lung khau launa galau kan thi mobile charging cable ri kaguang khau khagna suloi kan tongi tuna sakani Krishan Kumar Rao ADGP Rotak Range Thailai ka khoi nai mepu Sachin Terry mobile charging cable sina Himani Narwal da suloi kan tongi tuna sakani Sachin Terry Congress worker Himani Narwal da social media kori zauthai na ka kai Rotak Vijay Nagar khau tarai gongrap rap kan tongi tuna sakani ka khoi nai me Sachin tai mobile dukan Jajar khau dungbam tongi kumna kata police rik nim thi tuna sakani Himani Narwal tai Karana Vijay Nagar Rotak khau lungbam tongi kumna February tarik na chanai nung tai Sachin ka kai khau tarai gong kan metang kanai ka khau agai thau na mobile charger cable ri ka guang khau khag na suloi laut kan tongi tuna ADGP Krishan Kumar Rao tari sakani Himani ta suloi kan metang ka tong ntu ta phone laptop goi tai la kan tongi kumna kapum tai ri suitcase khau na highway dang khau nai mai rambau akhat khau phailau kan tongi Congress leader da suloi kan mai khau Haryana khau law and order situation khau kung mai asak nai bam thi Congress leader Dipender Huda ri Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini ta pianmak mai indau na state khau law and order situation nai na bam mai bam hai mansai suloi mai bam subam thi tuna sakane Tamenglong ting nai luan ban rau bu tarik padai kum sing nai na tri na pungu lau chuan kalan ting sin nai na ye zingbang ting puk in than nei ban rau bu tarik pungu kum sing nai na tri na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye Mai ka waina king in tree na king lau mi khangta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to roi chuan ku mai in da we asai khang tu cham hai khawring nga lau thi in chuan khwang ru makhai kai me gan roi king in cham da la kho chuan ku thei